umfundisi wethu futhi nakosi. Amen. Ngibingelele mama, ngibingelele baba, ngibingelele intombi insizwa. Ngibingelele Santo Sikole, umphapheni sibonga bonke. Amen. Kumntwana kaNkulunkulu. Amen. Amen. Sizothu ukezo ngenkosi. Amen. Kancane nje ngithathe lapha bazoba simphiwe mayethi thina somzimba kaNkulunkulu. Mawenzile uthomela mawuzothi ubheke obani. Amen. Ubani khona uzokwenza mina ngeke ngikwazi. Engifisa ukusho njalo uNkulunkulu akamthanda umuntu othi mina ngiyaqualify vele ukwenza ukuthi. Amen. Isithetha sibuka kuMoses wazowayitshelela bathi inkosi uyangazi ukuthi mina nginabalimi akuqualify hamba ngiyokhuluma wamthatha kunjalo. Amen. Beside kuMoses before waze bathi abantu lo obulala umuntu othi ukuyena lo ufuna yena lo. Amen. Amen. Akizukwazi ukukhuluma lapho bazalwane ngoba sebesho ukuthi umuntu nomuntu nepurpose yakhe. Amen. Amen. Ngithanda sigijime sezweni likaNkulunkulu sivule lapha incwadi kaJobe chapter 1 verse 6. Amen. Praise the Lord. Ungafunda Jesus story in English version noma Zulu version. Wathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emaphambi wafika noSathane phakathi kwawo. Amen. 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 Siyabona uNkulunkulu la ubize umhlangano. Amen. Ubize ingelosi kodwa kuyavela ukuthi noSathane naye uyayiletha ukuzobuka umbuzo omkhulu ukuthi uSathane ufunani embuso kaNkulunkulu uzokwenza ubizwe ingilosi naye kodwa siyamthola ukuthi uyavela. Amen. Amen. If ufunda lama verse angezansi siyamthola ukuthi uSathane ukuthi uyithinti ngelincebo yami uJobe. Amen. Amen. Shuthi ngabe nawo uSathane ngabe ukwenza ubiza ama-devilship abathakathi nabezokhanda wabo umhlangano kodwa siyithola ukuthi uyehla sezulwini ngamanye amazwi kusho ukuthi ayiqhubeke imithini kaSathane engazona ukuthi kuhlole kwathiwa. Amen. If sibuka usekhulunywa ngoJobe uyaphuma uyagijima uyothinta uJobe eqala ngoba esizwile ukuthi uNkulunkulu ubize umhlangano uzokhuluma ngoJobe na uphuma uyagijima eqala uthi uyohlasela uJobe eqala. Amen. Engifuna ukusho ukuthi hayi bazishaka bakhona okwenzile usuhlelweni kaNkulunkulu. Bayihleli imithi bahlala phansi uJobe waphuma eqala uSathane usukubaleka. Mawubona uSathane ngathi nawe uyangena kwami usukuvala umnyango uvalela uNkulunkulu uyeza akahlaseli noma ubani uhlasela abasohlelweni kaJehova. Amen. If ubona ngathi impilo cha ayisiyanzima ngiyakhuphukela ngifuna ukwazi ukuthi no hayi ngoba ukhuphukela lutho mayibamba ikoleti ibamba ikoleti jabula kakhulu uyeza uJehova uzoyiblessa lezo ikoleti lezo uhlekuzo. Amen. Sofunda laba verse bazona nazo bamaningana ngebrand. Amen. Ngenxa isikhathi sizincane ngibike wena ukube sikhona isikhathi bese siqhubeke bazalwane asifunde nje Isaiah chapter 41 verse 10. Amen. Ungafunda nje sisithole. Ungesabi ukuba mina nginawe. Ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Amen. Usukumsaba uSathane. Mawumboneza usukusaba, wetshejeva usukusaba. Mina ngoNkulunkulu wakho ngizokuqinisa ukuthi umface. Amen. Ukhona la incwadi khona ithi uNkulunkulu akakuthwesa umthwalo ongaphezulu kwamandla akho. Mawuthi sakhe situation wena iwese ukudlula abanye ngiyesa khona nabangani bami kuleli viki uthi omunye yazi futhi ngelisebuka ngayi abantu bayafa futhi abantu abasha ama-drugs this and that and ngamtshela ukudlalela mfethu akekho umuntu othi ukushawa uJehova ngoba kunjani thina i-generation enenhlahla ukudlula thina before ungene esimeni usuwabona nama-results akhona before nje ukuthi ngisenza abantu bathatha ama-drugs uyawazi ukuphumela for sure ukhona umuntu esitradini sakho okeke wawabheka ama-drugs wawubona ukuphumela kuyinto uyayazi impilo ukuthi mina mangafundanga obvious vele akuzokuba ukuthi impilo uyawazi ukuphumela walokho kule ndlela asithanda ngawo sezwa specialize abantu bakutshengisa ngisho
uba nje. Amen. Kodwa engifuna sikwazi la sikuthola ukuthi ungesabi mina Jehova ngizokuqinisa. If sibona uSathane ukuthi uzwile ukuthi enzile uhlele kwathiwa useza kuwe ungesabi mina Jehova ngizokuqinisa. Ngikugive strength zokupha amandla ukuthi qhubeka uye phambili usukusaba lokho akwenzayo. Amen. Speak against for John Luke chapter 7 verse 16. My God. Yeah. Bafikelwa ngokwesaba bonke bamdumisa uNkulunkulu bathi uvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu nokuthi uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Amen. Thatha manje sithi uNkulunkulu bahambele abantu bakhe. Amen. Kune version translation ebizwa ukuthi CEB. Yona ithi God has come to help his people. Amen. Umuntu uzomsiza awumsizi ngoba esakhona ukuzenza. Umsiza vele usubona usehlulekile vele. Mina ngizokusiza mina ngiyakusiza. Amen. Kube translation ethi message translation. Yona ithi God is back to meet his needs of his people. Amen. UNkulunkulu ukuthi into ayibuyele kusho ukuthi umuntu mathiwa back ube wabakhona. Kodwa shithi kwayibuka idingo wayibonga sizoyiba sihle ngathi ngibaqale ngibatshele ngami ngizobuya mina ngizobatshela ngizobuka idingo zabo ukuthi ngoba kunje ngisewuJehova ngize kunje. Amen. Sifunde nje lokugcina lapha nabaSpsalms 102 verse 13 kuphela. Masenhlala phansi. Amen. Usangafunda utholile. You will arise and have mercy on Jerusalem, and now is the time to pity her. Now is the time you promised to have. Amen. Kala ngilanga ngithatha nje amagama amabili la. Amen. Elokuqala nje lithi you will rise. Lelo nje ngithanda kakhulu ukuthi uzophakama. Amen. Even though sathathe la eqedile lo. Hayi umsebenzi ngiqedile ngaye lo. Amen. Istory ngifuna sisibuke la ngifuna sibuke istory la lo baba owazala ingane yangabona unayo engaboni. Amen. Utakhohlele igama lakhona isiGreek bazona lithe uqina. Amen. Wazala ingane yangabona naye kwakho engakusho ukuthi spirit sefemele ukuthi sonke nje asiboni la ekhasi sikubona la ekhaya. Amen. Uthe ilanga baba ke esezoshona wabiza indodana yakhe wathi ngoba thina la ekhaya uyasazi ukuthi siyashupheka. Amen. Kodwa engifuna ngenzele khona kunye ukuthi ungasuki lendleke ubeke kuyo. Amen. Ungasuki la even though abantu babathi ungasumana lawe ngoba uJesu uzodlula la thina we are the recipients of the word. Amen. Ungasuki la hlala la. Le ndodana mayihlala one day uzumsida abantu bayakhuluma ngoba baboni. Uzumsida bayakhuluma ngoba useyabuza ukuthi ubani loyo. Sebethi uJesu uthe mabekhumbula ukuthi uJesu wakhumbula amazwi kababa wakhe ukuthi thina we are the recipients of the word. Ususula ila soma khona wathi Jesu ndada ngidinga ngifuna umsize. Wathi ngakwenza wathi ngifuna ukubona. Amen. If abantu esamemeza baqale bemkhuza kahle awuthuli. Kodwa ngifuna sithathe nje leli gama ukuthi you will rise usuku. Wabona ukuthi isituation yakho waphuma uNkulunkulu wamenza wabona. Waphuma kwisituation yakhe. Wa-rise. Amen. If uzofunda ngeHoly Bible ekugcineni baba lethi le gama ukuthi you promise it for the time of favor. Yes. Amen. Usikwazi ukuthi noma ngathiwa kunje ukufunda futhi amasanza uthi uthola ukuthi abafunda ukushomayela ukuthi kuneziso yonke into ngesikhathi sayo. Kodwa ufuna siqhilekile ithi for the time of favor. If ufunda ukube ukushomayela 9 verse 11 uthi ukugijima kuyingatshubani uyakubala okuningi uyakubala kodwa bakumsicela ukuthi bonke bahlangabezane nethuba. Amen. Kodwa masifunda la uthola ukuthi the time of favor has come. That's right. Into engiyishona ukuthi isikhathi sakho sokuthi uphakame sesifikile. Amen. Ngize ngakhumbula ukuthi nalo mhlabelelo wathi
uJesu wehla wazokuphakamisa kahle ukukhuluma ngento eyenzeka kahle le confirmation yokuthi wena wakuphakamisa ukuthi wena awaboni if usibuka uJoja kaDavid amen ufika ubaba wabuya wabisa umvalela ngaphandle uzogcotsha inkosi fike bayagcoba useyathi ngoba uNkulunkulu uthi no akekho nosele ngoba lento ngibona ngathi ayisebenzi lapha ngoba kuze kusho ukuthi no sesele bengingaboni ukuthi engaqualify for lento babiseleyo amen kodwa uJoja sithola uma sebegcoba uyasuka futhi akasho uma sebegcobile wathi ngiyinkosi uphinda kuyile khona kuyise amen ukuthi uhlale utshela ukuthi uphakeme you are rich kodwa uyibona ukuthi ayikho inhlale bengitshela yona nje ayikho lento oba yibona ukuthi nakugcotshe kodwa sithi uDavid wabuyela emsini even though sebemgcobile uyazi ukuthi uzoba inkosi in future amen izilisho baphela ukuthi ingane yenkosi yomfana angithi isizoba indlalifa amen kodwa uthi problem iseyingane ingane inkosi yakho ukuthi nje inkinga isekutheni iseyingane for now izokhula amen engingakusho lokho bazalwane kuphela kubethe izweni yakho isikhathi bese uqhubeka